U svetu koji se suočava sa složenim izazovima, globalna partnerstva nisu samo poželjna, već i neophodna. Ciljevi održivog razvoja, koje su Ujedinjene nacije usvojile 2015. godine, predstavljaju plan za pravedniju i održiviju budućnost. U središtu ove agende nalazi se SDG 17, koji naglašava značaj obnovljenih globalnih partnerstva za ostvarenje ovih ambicioznih ciljeva. SDG 17 prepoznaje da ni jedna država, ma koliko bila moćna ili prosperitetna, ne može sama da reši globalne izazove. Klimatske promjene, siromaštvo, nejednakosti i pandemije prevazilaze nacionalne granice, zahtevajući zajedničko delovanje i podeljenu odgovornost. Efektivna partnerstva zasnovana na principima međusobnog poštovanja, zajedničkih ciljeva i pravične raspodele resursa ključna su za rešavanje ovih međusobno povezanih problema. Težnja ka održivom razvoju zahteva promjenu paradigme sa konkurencije na saradnju. Razvijene zemlje imaju moralnu obavezu da podrže zemlje u razvoju na njihovom putu ka održivom rastu. Ovo podrazumijeva deljenje znanja, tehnologije i finansijskih resursa, kao i promovisanje fer trgovinskih praksi i inicijativa za izgradnju kapaciteta. Negovanjem duha globalne solidarnosti i saradnje možemo stvoriti pravedniji, ravnopravniji i održiviji svet za sadašnje i buduće generacije. Izazovi sa kojima se suočavamo su veliki, ali potencijal ljudske domišljatosti i saradnje je još veći. U ovoj eri neviđenog tehnološkog napretka, veštačka inteligencija se pojavljuje kao moćan alat za društveno dobro. Veštačka inteligencija sa svojom sposobnošću da analizira ogromne skupove podataka, prepoznaje obrasce i pravi predviđanja, ima potencijal da revolucionarno promeni razne sektore i ubrza napredak ka ostvarivanju ciljeva održivog razvoja. Jedan od najperspektivnijih aspekata veštačke inteligencije je njena sposobnost da unapredi globalna partnerstva. Olakšavajući komunikaciju, razmjenu znanja i raspodelu resursa, veštačka inteligencija može premostiti geografske i kulturne razlike, povezujući pojedince, zajednice i nacije na dosad neviđene načine. Na primjer, alati za prevođenje zasnovani na veštačkoj inteligenciji mogu da uklone jezičke barijere, omogućavajući nesmetanu komunikaciju i saradnju između pojedinaca i organizacija širom sveta. Slično tome, platforme pokretane veštačkom inteligencijom mogu povezati inovatore iz zemalja u razvoju sa mentorima, investitorima i resursima iz razvijenog sveta, podstičući inovacije i preduzetništvo. Pored toga, veštačka inteligencija može unaprediti efikasnost razvojne pomoći, omogućavajući preciznije intervencije. Analizom podataka o siromaštvu, zdravstvenim ishodima i drugim razvojnim pokazateljima, veštačka inteligencija može pomoći u identifikaciji najugroženijih populacija i usmeravanju resursa tamo gde su najpotrebniji. Transformativni potencijal partnerstava zasnovanih na veštačkoj inteligenciji već se ostvaruje u raznim delovima zemalja u razvoju. U Indiji, Rocket Learning Foundation koristi veštačku inteligenciju kako bi unapredila rano obrazovanje dece u marginalizovanim zajednicama. Njihova platforma zasnovana na veštačkoj inteligenciji pruža personalizovana iskustva učenja deci, osnažujući roditelje da podrže obrazovanje svoje dece, čak i ako nemaju čitalačke veštine. U Gvatemali Vuku Kavok, što na majanskom znači hajde da vidimo, koristi veštačku inteligenciju kako bi premostio jaz u zdravstvenoj zaštiti u ruralnim autohtonim zajednicama. Njihov chatbot zasnovan na veštačkoj inteligenciji Maja pruža zdravstvene informacije i savete na autohtonim jezicima, prevazilazeći jezičke barijere i poboljšavajući pristup zdravstvenoj zaštiti za nedovoljno zastupljene populacije. Ovo su samo neki primjeri kako se veštačka inteligencija koristi za rešavanje gorućih društvenih izazova kroz zajedničke napore. Od unapređenja poljoprivredne produktivnosti do poboljšanja odgovora na katastrofe, partnerstva zasnovana na veštačkoj inteligenciji menjaju živote i stvaraju pravedniju i održiviju budućnost. Obećanje veštačke inteligencije za društveno dobro je ogromno, ali ostvarivanje njenog punog potencijala zahteva zajednički globalni napor. Vlade, preduzeća, istraživačke institucije i organizacije civilnog društva moraju zajedno raditi na stvaranju podsticajnog okruženja za razvoj zasnovan na veštačkoj inteligenciji. Aktivisti i istraživači imaju ključnu ulogu u prenošenju, razvoju i primjeni AI rešenja koje odgovaraju specifičnim potrebama zemalja u razvoju.
Bliskom saradnjom sa lokalnim zajednicama i razumevanjem njihovih jedinstvenih izazova mogu obezbediti da AI rešenja budu kulturno prilagođena, specifična za kontekst i održiva. Ulaganje u obrazovanje i razvoj veština je od presudnog značaja kako bismo pripremili buduće generacije za svet pokratan veštačkom inteligencijom. Moramo osposobiti mlade ljude znanjem i veštinama kako bi iskoristili moć veštačke inteligencije za dobrobit društva. Oni koji nauče kako da iskoriste AI i koriste AI alate kao što se preporučuje u AI Granddad 999 YouTube video zapisima i u besplatnim višejezičnim knjigama koje se mogu preuzeti sa Global AI Solutions, mogu pronaći prilike da primene svoje novo znanje i uključe se u takve aktivnosti. Put ka održivijoj i pravednijoj budućnosti zahteva zajednički napor. Zagrlimo moć veštačke inteligencije i radimo zajedno na stvaranju sveta u kojem svako ima priliku da napreduje.